mbifurije kugira ibihe byiza cyane aho muherere hose ku isi. Akaba mu gihugu cya Espagne nta kindi kiri kuvugwa ni Lionel Messi wasabye ikipe ya Barcelona kugenda. Nkuko ubibona rero ni nyuma yuko yohereje iyi biro fax mu ikipe ya Barcelona abasaba gusohokamo anabasezera. Akaba abayobozi b'ikipe ya Barcelona, abafana, itangazamakuru, buri wese Katarunya yaguye hasi mu by'ukuri ntago bumva ibyabayeho, bameze nk'abatewe bombe. Messi akaba ari gusaba gusohoka mu ikipe ya Barcelona ku buntu yisunze itegeko rya FIFA rivuga yuko niba sezo ibaye prolonge kurenza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, sezo na kontra by'abakinnyi birangira bijyanye n'ukwezi kw'iyo sezo yarangiriyemo. Ni ukuvuga ngo niba sezo irangiye muri ukwezi kwa 8, ni ukuvuga ngo kontra z'abakinnyi ziraba expired z'iyo sezo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8. Akaba ariyo mpamvu rero Messi yashatse gukora iyo exception, akaba yanditse asaba ko yasohoka mu ikipe ya Barcelona ku buntu. Messi akaba yumva ari disponible ndetse ari ku buntu rwose agomba kwigurisha. Ni aferi yo gukurikirana cyane. Nizere ko mwese muri kwibaza rero ngo ibinyamakuru byanditse iki mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo ikayitubwira ati arashaka kugenda. Lionel Messi akaba yamaze kubwira club ayandikira kuri biro fax ayibwira ko ashaka kugenda muri ako kanya kihutiyeho mu buryo buri media. Hanyuma akaba ashaka ko baactiva clause ye imukura mu ikipe ya Barcelona ku buntu. Ariko club ntago ariko ibibona ngo ikaba imwibutsa yuko clause yagombye kuba yaraactive mbere y'itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma nta buryo na buke bwashoboka yuko ashobora gusohoka mu ikipe ya Barcelona ku buntu. Abamugira inama cyangwa se abafana bakaba bifuza yuko yaguma mu ikipe ya Barcelona hanyuma akazarangiriza kariyeri ye kuri Camp Nou. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko hari hashize ukwezi aserebura imyaka 20 yaramaze mu ikipe ya Barcelona. Hanyuma ikinyamakuru kikatubwira ko hashize iminsi mike ya Lionel Messi ahamagaye Pep Guardiola akamubaza ati se byashoboka ko Manchester City yangura. Ikinyamakuru Sport kikatarunya cyo kikaba kitubwira ati Messi yasabye ikipe ya Barcelona ko yasohokamo ku buntu. Barcelona ngo ntago ibona uburyo na buke bwashoboka ko Messi yasohokera ubuntu mu ikipe ya Barcelona. Bagomba kwicara niba nagenda bakaganira kuri transfer bakanegosia. Ikinyamakuru Sport kitubwira ko PSG, Manchester City, Manchester United ndetse n'ikipe ya Inter de Milan ariyo makipe yabara mu contacts mbere yuko anandikira iretere yo gusohoka kuri Camp Nou. Ikinyamakuru Marca kikaba cyandika ati ndashaka kuva muri Barcelona. Aya rero n'amagambo ya Lionel Messi wamaze gusaba ikipe ya Barcelona guhita yisohokamo nyuma yo kwandika rero ku munsi w'ejo biro fax ayandikira ikipe ya Barcelona ashaka guprofita clause iri muri kontra agasohokamo akagenda. Ikinyamakuru Marca kandi kikatubwira hasi yuko Jose Maria Bartomeu uyu munsi yahise atumizaho inama y'ikitaraganya mu by'ukuri igomba kwiga kuri iyi fax hanyuma bakareba ko bamusubiza. Ikinyamakuru AC kikaba kitubwira ati aseze yakoresheje biro fax akaba Messi yasabye gusohoka mu ikipe ya Barcelona ku buntu. Ikinyamakuru kikatubwira ko Barcelona ntago ariko ibibona ntishaka kuba yamutakaza gutyo, ahubwo Barcelona ikayamubwira ati nunagenda kuri club yose gushaka ni miliyoni 222 ntidushobora kuzijya munsi. Iyi ni inkuru rero yarenze kuri Pacifique iramanuka yegera mu gihugu cya Argentine. Ikinyamakuru La Nation ati igenda rya Messi, ati ntambara hagati ya Messi ndetse na Barcelona yo kugenda. Ikinyamakuru kitwereka rero kuva ku ifoto yo mu 2003 kugeza ku ifoto yo mu 2020 mu by'ukuri Rio Negro. Ikinyamakuru cyara mu gihugu cya Argentine kikaba kitubwira ati irangira by'ikiragano cya Messi muri Barcelona. Ati Messi arashaka gutandukana n'ikipe ya Barcelona nyuma y'urugendo rwe yaramaze kugenda mu ikipe ya Barcelona rw'imyaka 20 yose. Ibinyamakuru byo muri Amerika y'Amajyepfo mu gitondo nabyo byabyutse byandika nta kundi. Akaba Meridiano yo muri Venezuela ikayitubwira ati choque frontale mu by'ukuri. Ati Barca irasenyutse, urabona ko na gogo cyayibumoye, urabona ko imeze nk'iri gushya. Ikinyamakuru kitubwira ati Messi vs Barcelona. Reka tuve muri Amerika y'Amajyepfo twigarukira i Burayi mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport yatubwira ko yishimye rero ni Antonio Conte na Inter de Milan nyuma yo Antonio Conte ku munsi w'ejo yamaze kumvikana n'ikipe ya Inter de Milan yuko ari umutoza wayo sezitaha. Hanyuma kandi Steve Zangen na Antonio Conte bagiranye ikiganiro cy'amasaha 3 hanyuma banumvikana kuri liste y'abagomba kugura Sandro Tonali ndetse na Vidal bagomba kuza. Emerson Palmieri nawe baramushaka mu gihe kandi Eden Dzeko yazamo mu gihe Lautaro Martinez yaba agiye bamaze kumvikana ko bahita bamusimbuza Eden Dzeko. La Gazzetta dello Sport na kandi ntiyacitswe kuri ibi bijyanye na Lionel Messi ikatubwira ati Messi aragiye.
nyuma y'uko rero yanditse Birofax yohereza ikipe ya Barcelona basezera, akaba umunyargentine yamaze kwirekura, ariko arashaka kugenda ku buntu. Mu gihe ikinyamakuru kitubwira ati nta kindi kiri bukurikiyeho kuba ashaka kugenda ku buntu, bagomba kwisunga inkiko nizo zizakiza Barcelona na Messi. Tuttosport ikatubwira ati Antonio Conte yamaze kuguma mu ikipe ya Inter Domira, ari nako ari guhamagara Lionel Messi. Ikinyamakuru kikatubwira ko Messi kuba yamaze gusezera ikipe ya Barcelona nta kindi Inter Domira igomba kubyuriraho ikaba yamushaka. Inter rero ngo yitwaje ipfundo rikomeye cyane, ikaba yitwaje kuba yajyana amafaranga ndetse ikongeraho Lautaro Martinez bakabaha Lionel Messi. Affaire suivre. Mu gihugu cy'Ubufaransa ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ati adios aturabeho. Akaba ari Messi rero ejo yabwiye abayobozi be yuko ashaka gusohoka mu ikipe ya Barcelona. Amakipe abiri Manchester akaba yamusamiye hejuru, Man United ndetse na Man City, Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Inter Domira akaba ari bo bakandida bifuza Lionel Messi. Ikinyamakuru L'Equipe tukinjiyemo cyo kikaba kidusobanura neza cyane ibya Lionel Messi na club zitandukanye. Kikaba kitubwira ko muri Paris Saint-Germain ku bwa Paris Saint-Germain ntibishoboka. Ikinyamakuru kiragendera kuri fax kivuga ko Neymar bamwishyuraho miliyoni 37 byose n'imisoro irimo byose. Miliyoni 37 bazamuspendingaho buri mwaka z'amayero. Mbappe bakamuspendingaho miliyoni 21. Ati rero c'est impossible kufata Messi bakamurekuraho miliyoni 71 z'amayero. Ahubwo nayo ni makeya. Ati ntibishoboka kuri Paris Saint-Germain, byo ntago bishoboka. Nkuko ikinyamakuru L'Equipe kibivuga. Man City kikaba kivuga ati twisunze abexpert ba ESPN ibyo batangaje, ati Man City birashoboka, ariko kubera financial fair play ihoza hijisho birasa nk'ibi byagorana ku buryo byayisaba kubanza kugurisha abastari bayo harimo na Riyad Mahrez. Atariko kuri plan sportif byashoboka cyane kuko Messi yadimira Pep Guardiola nk'umutoza wa mbere ku isi, kandi ikindi cyamusunika kujya mu kipe ya Manchester City nuko ari inshuti magara cyane na Sergio Aguero. Kuri Inter Domira byo birasaba iki? Ikimakuru cyatubwira ko nyuma y'uko George Messi papa wa Lionel Messi aguza apartment Imira, Messi akagura inzu Imira, harimo kuba ubuzima bwakoroha cyane kandi ku bintu bijyanye n'imisoro nabyo bisa nkaho babacira bugufa Abataliyani. Steven Zanga se afite ubushobozi bwo kumugura. Ikimakuru kikavuga ati yego afite ubushobozi bwo kumugura kubera ko nimba Juve yarakoze kugura Cristiano Ronaldo bigakunda, Steven Zanga nawe yamugura, kandi ikindi arashaka gutereka hasi iyi projet ya Juve. Prime ikinire se ya Conte na Messi byahura. Ikimakuru kigasoza kitubwira ati oya. Kubijyanye na Manchester United, ikimakuru cyatubwira ko kubijyanye na Man United ku mafaranga probably byashoboka, ariko kubijyanye n'imikinire, prestige, icyubahiro cya Messi, kuza kumuta muri Mason Greenwood, Rashford na Martial, Messi yaba atayikuzo mu by'ukuri. Ikimakuru kikavuga ati nabyo biragoye cyane. Tuva ngo twakeza mu kimakuru DMR kikatubwira ati Messi yasabye gusohoka muri Barcelona ku buntu, atariko uwumushaka amenye ko agomba kumuhemba salary net ku mwaka miliyoni 45 z'amapaundi kuko yaba yaziye ubuntu. Ikindi Messi harimo n'imisoro byose ku mwaka wajya umuspendingaho miliyoni 90 z'amapaundi. Ikimakuru kikatwibwira rero ama odds uburyo ahagaze ama company ya betting kubijyanye nuko Messi yajya mu ikipe ya Man City. Kikaba kivuga ati rwose ahagaze kuri 3, Inter Domira ikaba ihagaze kuri 3, ambisiyo zayo zo gutereka Juve hasi rwose ngo zabaziciyemo. Paris Saint-Germain ikinyamakuru kikavuga ati nawe baza ubusatirizi bwa Messi, Mbappe na Neymar ku buryo bwabameze, ariko kikavuga ati c'est presque impossible, kikamuhagarika kuri 11 kuri odd ya 11, mu gihe Man United yo ahagaze kuri odd ya 20, c'est presque impossible. Twekeje mu kinyamakuru DMR kiratubwira ko Man City tungwa gatoki kariyo yakigurira Lionel Messi, mu gihe kandi ku rundi ruhande abexpert mu nkuru y'iki kinyamakuru cyatubwira ko abexpert bari kuvuga ko uyu munsi Jose Maria Bartomeu aramutsa demissionye cyangwa se akiyeguza mu ikipe ya Barcelona, Messi bishobora kuba byatuma agoma mu ikipe ya FC Barcelona. Demira ikabagarutse ku musore hari Maguire rero akaba yasebeje umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Aje umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza yasekeje abantu mu kiganiro n'abanyamakuru, yasuzuguye abanyamakuru ababwira ngo harandi makuru ngo dusa nkaho tudafite, do kwerekana ko itangazamakuru ibyo bivuga kuri hari Maguire bitari byo, we afite andi makuru mashyashya. Aravuga ati niyo mpamvu namuhamagaye kuko ndamwizeye n'amakuru aho nayakuye ndayizeye. Yamuhamagaye saa 8 z'amanywa nkuko ikinyamakuru The Sun kinabigaragaza ngaha, yamuhamagaye saa 8 z'amanywa, saa 1:48 yaramaze kumwirukana mu ikipe y'igihugu y'Abongereza nyuma y'amakuru yaramaze kubona. Nuko ngo yasuzugwe nk'itangazamakuru bereka ko amakuru bafite yuko Maguire yakoze amakosa yose ari mu gihugu cy'Ubugereki bitari byo, kuko byarangiye Maguire urukiko rwahariye mu gihugu cy'Ubugereki rumukatiye amezi 21 n'iminsi 10 y'igifungo
ubwo rero umuntu wafunzwe wakatiwe igifungo ni ukuvuga ngo aba ari umunyacyaha ntago yanakiniye ikipe y'igihugu y'Abongereza. Abongereza rero bahise bamuta hanze Southgate, ariko ibinyamakuru byose byasetse Southgate yo mugati turasebye gusa. Icyo makuru DMR tukigarutsemo kikaba kitubwira amakuru menshi cyane ahangaha, cyatubwira ko ikipe ya Southampton yamaze kumvikana n'umusponsor mushya cyane ugomba kwambara kuri jezi imbere witwa sportbet.io, akaba rero ari we uzaba usponsoriza isezije ya 2020-2021. DMR kandi yatubwira ko Hariduni Ale Mubaraka kuri interview yatanze ku munsi w'ejo yamaze gutangaza yuko Pep Guardiola mu byukuri bishobora kuzarangira bumvikanye amasezerano, hanyuma Sergio Kunagüero na Pep Guardiola bakaba bafite uburenganzira bwo kudesida akazoza kabo. Man City yabahaye rugari mu byukuri yavuga ati mushobora kongera amasezerano hanga cyangwa se mukadesida kugenda, it's okay. DML kandi ikabitubwira ko ikipe ya Leeds yamaze kumvikana na Valencia kuri Rodrigo Machado ku 26 z'amapaundi ishobora kuziyongeraho amadonzi ya $9,000,000 arakora medical uyu munsi. Anako kandi ikipe ya Leeds yamaze kumvikana ikipe ya Freiburg ku mudefenseri Robin Kochi. DMR iratubwira ko Crystal Palace yamaze gutanga bid ya $14,000,000 ishobora kuzazamuka zikagera kuri 19,500 kuri Eberechi Eze mu winga y'ikipe ya KPR. Amafaranga KPR amaze kuyemera. Palace kandi yamaze gutanga $14,500 by'amapaundi kuri umwataka w'ikipe ya Mayanze Jean-Philippe Mateta, ariko Mayanze yamaze kuyanga. DMR yatubwira ko Newcastle iri gushaka Rob Holding ikamutira mu ikipe ya Arsenal, na affaire iri gukurikirana cyane nyuma y'iza rero rya Gabriel Magalhaes. Arsenal ishobora kuba yamurekura. DMR kandi yatubwira ko AC Milan iri gushaka Joshua King w'ikipe ya FC Bournemouth. Anako kandi DMR itubwira ko ikipe ya Fulham iri gushaka Oli Watkins umwataka w'ikipe ya Brentford. Rezami ibihe byiza cyane na amaferi yo gukurikirana kuri Barcelona, tugera tuba updatinga uko ibintu biri bugende bizamuka. Ibihe byiza cyane.